Right Reverend Francis Chibera Bishop wa Diocese ya Kasese omukutongoza okutambura oku agizire ngu bina amasiko bija kwika izo bari okuzana mugongo na Yesu na awari no mwisa ukaho mwisa itwabosa bala maji tutsuke ndeke oruna magoro wetu omalina lya tata nelya muwala nelya mutima mubuyirire amina. Queen Asimwe mukuru w'abakristo abo Diocese egi agizire ngu no kushemerwa kwingi okureba ngo nabo bari kwija kwembera okuja ku kiro cy'abajurezi ba Uganda na mugongo. I have a feeling we are ready, and we are calling on each and everyone to join us, and not just walking but also join in prayer to pray for this event, to pray for the journey, and for those who will be walking on foot from here to Namugongo. Bamwe abahikira mu kutambura oku borekera kushemerwa kwingi ahabwa ruhanga ibyabakorire kandi ngo nicyo kibagemeserize kutambura. Basimanya muhanga bisana cyambo cyo buyingo cyanyihereri munalalo kuulu namalama erunzo ko mwaka wa kana ngala mulema betu ngasima mukama haweri bina na nyambira kandi ngana mutokera tambula ngasima cyo cyo mulabire bingana engana majoining cyo cyo mama Bikira Maria sana na joining cyo kino kandi itaisiyete na cyo kino sana na bishop akuru Chibera erifularia atazwa twase tube hauma. Diocese ya Kasese ni yari kwija kwebembera kushaba arina mugongo abiro byo kwezi bishaje byo kwezi kwa mukago mwaka ogu ubwo bari kuja ku kiro cy'abajurezi arubajorwa bakaturiki. Umugandi emberere makumyabiri abiri na mukaga n'makumyabiri abiri na mushanju eyinguzibwa bukwera tawuno kanso ya Kahunjo mu district ya Kamwenge okubasa kusyo buhereza no kutungura engenderwaho y'etawuni. Chamhegu yo chawa nonga zina program na komite za kuzalisha mu district nitanga nosi na university kali mesmat Dr. Deep and youth in revenue management and administration. E-revenue system started with effect from February 2026. With introduction of this e-system, we hope collect local revenue over the above average by next financial year 2026. Bakasana bajyangwe mbarire ibaturi no bakoraho ebiri ne cyumba gizo buhereza ahabo kuba ninje munonga ebyo buhinji yo bwegese yo no budget birimo kandi nyina amasiko tuza kubikora ko kutukozira omwaka ogugu turimo ingasho gutura 2025-26 mbarire hinguzibwe ne ingana na miliyoni 385 kandi eje yongerwaho miliyoni 100 wageragerasa ne hwire ebirige ya miliyoni 285 abo kuba mushoro hati local revenue eliyone yongera kandi simaruhanga n'abadawitaka witu omusyaka abasize kusensitizinga community abashubuzi yabashomesa yabegesa revenue collections omugashogo mushoro kandi agezaho kubashobora nabo babaweya yona ne kwata miliyoni 385 n'izindi sente zikuvamo zitorale pe tunga umushoro amane sente zitukwebwa government n'amasiko byagendaje sente zo tuza kuziha cyakabiri esero umwaka wo gutugiti twenda kugiteka umwaka gurije twenda kugiteka bintwe engudo kore engudo zo mu byaro Gashaka Gilbert Muhanguzi na Anthony Twine.